Yes, simba ikaze bakunzi ba byose TV, wewe wakanze subscribe ndagushimira cyane, nawe utarayikanda ndagushishikariza kuyikora kugira ngo tujye dukomeza twibanire mu biganiro byacu bya buri munsi bigenda bitambuka kuri zino platform zanyu. N'umusore wanyu kubw'Imana Olivier ugenda basuhuza uko bwije nuko bukeye. Ndatangira nsuhuza abanyarwanda bari mu abanyarwanda n'abanyarwandakazi bari mu bice byinshi bigiye bitandukanye. Narababwiye nti ndaza nkayanyanyagiza hasi buri wese agagenda akuramo amakuru yiwe amunogeye gatanu kuri gatanu. Nababwiye rero ni reka ngenza mbahereza amakuru azira imuha no gusesereza, kubera ko andi makipe cyangwa se ibindi bitangaza amakuru biraza ugasanga bibasiye ikipe, ugasanga bibasiye umukinnyi, ariko ngewe ndaza nkabahereza amakuru azira imuha no gusesereza, kubera yuko ngewe mba nagiye nyatohoza. Ushobora kwibaza ngo mbikora gute, ariko uko mbikoramo niko mbanje kugira ngo ngende mbibazanira, niko mbanje kugira ngo ngende mbibahereza mu makipe yanyu aya ariyo yose, haba Rayon Sport, haba APR, haba ndetse Mukura, Gasogi United, AS Kigali, Polisi n'ayandi makipe nka za Vision. Izo zose tugenda tuzigarukamo gatanu kuri gatanu. Gusa icyo nakubwira cyo nuko ukwiye kusubscribinga, ukalikinga, ugasharinga, then tugakomeza tukibanira, ariko ntiwibagirwe gukora agukanda akazogera kugira ngo ujye ubona notification z'ibiganiro byacu bya buri munsi tugenda dukora kuri zino platform zacu. Ni byose TV rero no musore wanyu kubw'Imana Olivier. Amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo, mwese ndabasuhuje cyane. Nizera yuko rero ibintu byose birimo kugenda bigenda neza gatanu kuri gatanu. Ndasuhuza kandi by'umwihariko abatuye mu mujyi wa Kigali, abantu mwese mwagendeye kuri rya jambo muvuga muti reka tuze turindirire mu murwa ibintu byose bigenda neza, dutegereze umwami. Nanjye rero mbanje kugira ngo mbasasanurire amakuru yose agenda akwirakwira cara hirya no hino, by'umwihariko abari mu murwa muba muzi muri abasirimu cyane, abantu bo mu murwa mu mujyi wa Kigali, mu mijyi itandukanye nka za Musanze, Muhanga, Kamembe, za Rusizi, yo ngiyo, abantu muherereye mu za Nyagatare, muherereye hano henshi hagiye hatandukanye, mwese ndabasuhuje. Ariko by'umwihariko ntago twibagirwa abantu baherereye mu ntara ya gatandatu, abari mu majyepfo ya Amerika, iburasirazuba bwa Amerika, amajyaruguru ya Amerika, Canada, mwese tugenda tubasuhuza gatanu kuri gatanu. Ndizera rero yuko mugenda mudukurikira, mwebwe mufata umwanya wanyu mukumva kino kiganiro, mukumva amakuru ari mu makipe yanyu mugenda mufana. Ewana appreciate for that. Ndabashimira cyane, ndabashimira kuko muba mwaduhaye inkunga ikomeye cyane gatanu kuri gatanu. Mbanje rero kugira ngo turebanire hamwe amakuru agiye atandukanye ari mu makipe yanyu. Wakwibaza ngo muri APR harimo iki, muri Rayon Sport harimo iki, muri Mukura harimo iki. Reka rero nze nyabagereremo kuko mba nafashe telefone yanjye nkahamagara ababishinzwe abari hafi y'ayo makipe, nkababaza bimeze bite, ese ikipe yanyu yubatse gute, ikipe yanyu yiteguye gute imikino igiye kugaruka ya Rwanda Premier League. Turagaruka kandi muri Rayon Sport irimo kugenda ikora imyitozo ngororamubiri, imyitozo ya fitness, imyitozo ya gym, abakomeza umubiri, kuko mwagiye mubibona yuko ikipe ya Rayon Sport itangira ubona ifite imbaraga nkeya, iri weakness, ariko ikagenda ikomeza uko igenda umukino ugenda uza, uko umukino iminota igenda yiyongera ikagenda igaruka. Aya Bongare Bita rero nicyo kintu arimo gukora. Abakinnyi bari muri fitness, bari mu mbaraga mu gukora gym kugira ngo bakomeze imbaraga, nk'abakana Mugire Roger, nk'abandayishimiye Richard, abakinnyi nk'aba Omar Nyenge, ba Yusu Diani, abakinnyi nk'aba
nk'aba Paplay, abakinnyi nk'aba Biramahire Abedi, abakinnyi nk'aba Asana Nainosa, abakinnyi nk'aba Azizi Basane, abakinnyi nyine ba Rayon Sport uzi bakomeye, ba Bugingo Hakimu baba na Ombarenga Fitina bari mu ikipe y'igihugu Amavubi, abakinnyi nk'aba Muhire Keve ndetse na Iragwa Haji bari mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ndizera rero yuko bakanamugire Roger barimo kugenda bakomeza umubiri wabo 5-5. Ikipe Rayon Sport rero harimo kuvugwamo yuko inama zigiye zikomeye, inama zo gutegura igikombe cya shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro. Nago bakirengagije, baravuze bati ibi bikombe byose tugomba kugenda tubigarukaho muri rusange, tubitwara turi determine ku bikombe byose muri rusange. Wakwibaza rero ngo mu ikipe ya Rayon Sport harimo iki, harimo kuvugwamo iki? Mu ikipe ya Rayon Sport rero ikirimo kuvugwamo namaze gutera icyumvirizo, wowe munyarwandakazi, wowe mu diaspora uri ahantu henshi hagiye atandukanye, muri Congo, muri Tanzania, muri Kenya, muri Uganda, muri Mozambique, muri Malawi, muri Zambia, kuko namaze kumenya yuko hari abantu benshi bagenda badukurikira bari mu bihugu bigiye bitandukanye. Ewana kabisa ndabashimira cyane, ariko ngwino wumve amakuru ari mu ikipe ya Rayon Sport igikanu cy'imfizi. Rayon Sport isaro ry'Inyanza, one team one dream, tuba tuje ngo tuyabasasanuremo. Namaze kumenya abakinnyi bafite ibibazo by'imvune nka Fonganye, murabizi yuko wowe n'umugani arimo kugenda n'amaguru y'imbago yarazitaye, ariko murabizi yuko bamaze kumukorera operation yivi, afite ikibazo cy'imvune, ari mu rugo amezi 6 rero ari mu rugo, arimo gukora utuntu nk'amezi 5, namara gushira azahita afata ukwezi kumwe arimo gukora twitozo ngororamubiri, twitozo dusanzwe muri rusange. Ariko ngwino umenye amakuru ari mu ikipe ya Rayon Sport. Mu ikipe ya Rayon Sport harimo kuba inama zigiye zitandukanye, n'ejo bazakora inama, ndetse no kuwa gatandatu nabwo bakora iyindi nama ya rukokoma, inama rukukumbashingwe, inama yo kwigiramo ibyinshi bigiye bitandukanye, inama yo kwigiramo abatise nitumara kuba dutwaye igikombe cya shampiyona n'igikombe cy'amahoro, tuzakorera pre-season hehe, ni ikihe gihugu cyo muri Amerika cy'Iburayi tuzakoreramo pre-season. Ni ibintu tutari tumenyere hano mu Rwanda, ariko ni umunyamishinga Claude Mushimire we yamaze kuba yiga umushinga ivuga ati twebwe tuzajya kuba mu Iburayi nk'igihe cy'ukwezi tutarimo kwikoramo. Ikintu kizatugora ni itike y'indege arere turu. Abakinnyi bacu bazaba bameze neza, nitumara kurukirita abakinnyi bacu bazaba bameze neza, tuzabafata tubajyane mu gihugu cy'Iburayi hamwe n'ikipe runaka cyangwa se n'umuterankunga, ariko umuterankunga wo hanze ntago ari umuterankunga hano mu Rwanda. Namaze kumenya rero yuko iki gihugu kiri hagati y'Ubudage ndetse na Turukiya, bagomba gukorera muri Turukiya cyangwa se mu Budage hagati aho ngaho, kubera yuko hari ikipe yo mu cyiciro cya kabiri hariya mu Budage, bagomba no muri Turukiya bagomba kuvugana, bamaze kuba bavugana, arabura utuntu dutoya cyane kugira ngo utudetayi duke cyane kugira ngo babyuzuze. Nibamara kubyuzuza ewana kabisa noneho babona uburyo bahatanira igikombe cya shampiyona. Ni nayo mpamvu harimo kuba inama nyinshi zigiye zitandukanye, amaprime barimo kugenda bavuga bati ku mukino uyu n'uyu tuzashyiramo, tuzatanga prime ingana gutya kugira ngo bazakorere pre-season mu gihugu kiri without in Rwanda, hano mu Rwanda kabisa. Urumva ni ibintu bizaba bikomeye cyane. We mufana wa Rayon Sport, we mukunzi wa Rayon Sport, we mukunzi w'umupira w'amaguru hano mu Rwanda, byaba ari byiza kubona ikipe yacu isohotse
na ikipe yacu ikina icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, byaba ari byiza kubona ikipe yacu isohotse izi mbibi z'u Rwanda ikambuka amazi magari ikajya gukorera pre-season hanze. Rwose ni ibintu bitari bibi cyane. Ngewe namaze kuba nari ndimo mbaza Claude Mushimire ambwira ukuntu umushinga uteye, arambwira ati ntaga ikipe nayikubwira ati gusira hari twamaze kuyimenya, ati icyo yaratubwiye ati dutware igikombe cya shampiyona n'igikombe cy'amahoro bitubereye byiza, ati bizarushaho kubaka fame no gukonveka ayandi makipe tuzakina ko tuzayabwira ati dufite ikipe yo mu Rwanda, ikipe iturutse muri Afurika tuzakina nayo muri pre-season. Icyo wamenya rero, hari abakinnyi namaze gukubita icyumvirizo barimo kugenda bashakwa, ariko noneho baturutse muri mukeba. Wakwibaza ngo ninde? Wakwibaza ngo ni uwuhe mukinnyi? Nge namaze gukubita icyumvirizo umukinnyi witwa Ruboneka Jean Bosco. Uwo nguwo we rwose ari mu biganiro, yatangiye ibiganiro bya pre-contract n'abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport. Ushobora kumva ngo ni ibihuha, ni rumors, ntago transfer zari zatangira, ariko icyo wabasha kumenya nuko Ruboneka rwose bamaze kumugera amajanja, bamaze kumubwira, nawe yamaze kubabwira ati mureke turangize shampiyona, niturangiza shampiyona tuzicara ku meza tuganire, ubundi ibintu byose bigenda neza 5-5. Undi mukinnyi nawe nuwitwa Byiringiro Gilbert Kagege. Byiringiro Gilbert Kagege ashobora kwisanga mu ikipe ya Rayon Sport, mu ikipe ya Rayon Sport. Undi mukinnyi wundi w'umunyarwanda Forodowari ushobora kubona muri Mercato itaha muri next season akinira nimero 6 asimburanwa na Sulaiman Dafe ndetse na Kanamugire Roger, ariko nawe ashobora kugenda kubera ko amakuru nkura hafi y'abayobozi ndetse n'inshuti za Kanamugire Roger nuko Kanamugire Roger isayo yose ashobora kugenda mu ikipe yo muri Zambia irimo kumushaka, kubera ko bamaze kubona yuko akenewe cyane. Impamvu rero Ruboneka Jean Bosco bamushaka cyane nuko akina system deje imeze nk'iya copy paste nk'iya Muhire Keve, kandi Muhire Keve we rwose biri likely yuko season itaha atazayikina mu ikipe ya Rayon Sport. No ku mukino wa derby hari abasikauti baje kumureba, baravuga bati bashyiraho baravuga bati Muhire Keve tugomba kumutwara. Nukuvuga ngo rero ikipe ya Rayon Sport nibyo birimo kuvugwamo nyuma y'ikipe y'igihugu Amavubi. Nta yandi makuru nge ndimo ndabagendera nkajya kubaterera icyumvirizo mu makipe yanyu mufana mukunda muri benshi. Reka twinyarukire twigire muri Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikarasimituti. Urebye mu izami incundura ziranyeganyega. Ni ikipe ya APR, ni ikipe y'Intare Gitinyiro, ni ikipe rwose y'ingabo z'igihugu. Wakwibaza ngo arimo kuvugwamo iki? Ku munsi w'ejo ikipe ya APR, abayobozi b'ikipe ya APR batumije Darkonovic, baramubwira bati bimwe mu byaganiriwe hagati ku meza ya bano bayobozi b'ikipe ya APR ndetse n'umutoza mukuru w'ikipe ya APR. Wakwibaza ngo ni ibiki? Bamusabye kubahiriza ibikubiye mu masezerano, swati igikombe cya shampiyona cyangwa se igikombe cy'amahoro. Ibyo kuba yaratwaye igikombe cy'ubutwari byo ntago barimo gushaka kubyumva. Barimo kumubwira bati wowe igikombe cy'ubutwari kuba waragitwaye sava, it's okay, ni byiza, ariko ikipe ya APR bari barimo kugenda bamwibutsa uburyo ikipe ya APR ari ikipe y'ibikombe, ari ikipe ibereyeho kunezeza abafana bayo, ari ikipe ikina umupira ikomveka, ari ikipe
ikipe nyine y'ingabo z'igihugu. Urumva reka tubivuge muri iyo context. Ni ikipe y'ingabo z'igihugu ukwiriye kubaha ibiri mu masezerano yawe. Ni umutoza rero, ni umutoza ufite na parcours nziza, apare yuko yaraje mu Rwanda gutoza ikipe y'igihugu, ikipe ya APR, ariko ni umutoza ufite statistique nziza. Kuri ubu ngubu rero ni umutoza umaze gutsinda muri phase retour, amaze gukina imikino 5, amaze gutsindamo inshuro 3. Urumva rero ntago ari kure cyane, ariko uribaza ngo uyu mutoza yasabwe iki. Kuri uyu munsi yasubukuye imyitozo, kuri uyu munsi wo kwa gatatu yasubukuye imyitozo hariya ku kibuga cy'ikirenga Ishyorongi. Ni ukuvuga ngo rero icyo wamenya nuko abakinnyi batari mu ikipe y'igihugu Amavubi baje mu myitozo, bakoze imyitozo iri tactique, imyitozo iri chemie tactique, rwose imyitozo imeze neza yo gukomeza kwitegura ama championnat atandukanye, siritu nk'igikombe cy'amahoro ndetse n'igikombe cya championnat, ko bakomeza gukuramo amanota 4 ari hagati yabo na mukeba. Urumva rero ikipe ya APR imeze neza. Barimo kuvuga bati turashaka kugarura umwuka mwiza mu bafana, ati kuko nitutakomeza gutsinda ntago abafana bacu bazagaruka mu myitozo, ntago bazagaruka ku kibuga. Urumva kandi umukino uheruka bakinnyemo n'ikipe ya Gasogi, ni umukino twabonye abafana banze kutuvugisha nk'itangazamakuru, baravuga bati batubujije kuvuga. Natwe ubwacu ntago dushaka kuvuga kuko dufite ikiniga, dufite agahinda k'ikipe yacu itarimo kubona intsinzi. Wakwibaza ngo ninde wababujije kuvuga? Ninde wababujije kuvuga? Ni ikipe ya APR. Ikipe ya APR yababujije kuvuga kubera ko nta ntsinzi. Ntago bababwiye ngo ntimuvuge, ntimujye kuvugisha itangazamakuru, ahubwo bararebye baravuga ati natwe nta kintu twajya kuvugisha itangazamakuru kubera yuko ntacyo twabona tuvuga. Ni ukuvuga ngo rero ubuyobozi bw'ikipe ya APR n'ubundi ntago bwicaye, burimo abantu bababwira ngo Darkonovic ngaragiye, ngo arigendeye, ngo ubungubu ngo tuvugana ngaraseze. No, jamais, ntago biriho. Darkonovic ari comfortable mu ikipe ya APR, ariko ikiriho cyo ni ibiganiro birimo kugenda biba hagati y'ubuyobozi bw'ikipe ya APR ndetse na Darkonovic muri rusange. Ibyo ngibyo mbishyizeho umucyo, Darkonovic arahari, ameze neza, yakoresheje imyitozo. Kuri uyu munsi basubukuye imyitozo, bameze neza rwose. Gusa nuko twagerageje kuvugana n'abari hafi n'abatoza bungirije b'ikipe ya APR, bakanga kutuvugisha, bakavuga bati turabavugisha nituva mu myitozo. Ubwo rero icyo nakubwira, ku munsi w'ejo tuzababwira ibyo twavuganye nabo, tuzaza tubereka n'amashusho y'imyitozo y'uyu munsi bakoze, n'abakinnyi bakoze imyitozo kuri uyu munsi. Gusa icyo wamenya, we mukunzi wa APR, we mufana w'ikipe ya APR, we mukunzi w'umupira w'amaguru mu Rwanda, irinde ibihuha. Hano kuri Byose TV niho uzajya usanga amakuru aziri mu hano gusesereza, niho tuza tukayanyanyagiza hasi, buri wese akaza kuramo amakuru yiwe amunogeye gatanu ku kandi. Narababwiye ni mushobora kumbona ngo no umusore mutoya, ntago yarasanzwe azwi mu mupira w'amaguru, ntago, ariko icyo wamenya cyo menya ngo ibintu byanjye mbikora gute. Ngewe mba ndi hafi y'abantu b'amakipe yose. Nushaka kumbaza amakuru y'ikipe ya Gasogi nzayakubwira, nushaka kumbaza Viziyo nzayakubwira, nushaka kumbaza Muhazi nzakubwira amakuru yose agiye atandukanye. Gusa rero ndabakunda cyane, ariko icyo nagusaba ni ukudukandira subscribe, ugakanda share na comment, tugakomeza tukibanira. Gato y'abantu bari barimo kugenda bambaza ngo ku ikipe ya Rayon Sport amafaranga yinjiye ku kibuga hagati ya Rayon Sport n'ikipe ya AS Kigali, twamaze kumenya yuko ari amafaranga miliyoni 7,580. bakuyemo aya Ferwafa, bakuyemo n'utundi tudetayi aya mazutu.
ni miliyoni 7,580. urumva rero ni amafaranga atari makeya ariko nanone atari menshi. Ndizera rero yuko munyuzwe abantu bagendaga bambaza amafaranga yavuye ku kibuga. Mwagiye mumbwira ngo nababeshye ariko ndizera yuko namwe muri abantu bakuru kuza hano kuri kamera nkababwira buri detail zose nta hantu ndi kuzisoma. Byose biba birimo guturuka biba birimo guturuka mu mutwe. urumva rero ni ibintu biba bitoroshye. hari igihe nkazana intro nkababwira incamake ariko noneho bikaza kurangira binciyeho kubabwira ibyo nababwiye muri intro, ariko ni amafaranga angana gutyo yavuye muri uriya mukino muri rusange. Ndabakunda cyane. Ibiganiro by'imikino nakagaruka hano kuri byose TV buri every breaking news, every update, buri kimwe cyose tuzajya tugenda tukigarukaho hano kuri byose TV. Dukandira subscribe, usharinge, urayikinge, dukomeze twibanire. Ibiganiro by'imikino nakagaruka hano kuri byose TV. Ndabakunda cyane. Ciao.